米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Dalam ikan siya kita to bibapuli no kawas ititaanan to palohai a rumiat. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas. Ado maru sapatama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以马太6:6 atsifang 24 atusir suasa ora saka aka ka raw ko faluzwa namo to sakijira o sakijira i anuchira a mi harateng onikarurai to tsai a rumiat i adeng hantuya rumiat saat。 马太福音第6章34节说：因此你们不要为明天忧虑，明天自有明天的忧虑，一天的难处一天担当就够了。Salikakao, yomi siayaw kita to saay kafilo no ichel ita a lemaki, saay kaseng maraw-raw ko falujwe, mangarap ko nikatulad no falujwe ita. Ikaw rira, ano ika nga ayan to no orib, ano ika tatiihan to no orib i, o pitiaran no orib ita ko tapang. Mararit jingla a miklipot do mitiaray i jinglanan a takdaw。 当我们面对无法处理的事情时，不只会忧虑，甚至会灰心丧志。但无论在生活顺利或在日子困苦时，上帝都是我们的依靠，他时时看顾信靠他的人。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau yomi siayaw kako tumaan at lemak a mauraw-raw ko falujai, nanay liputan iso kako. Ta ilalumak no sini atlat no miso ji rihatay ko falujua ako. Ato tanagtag ko falujua a pasolin to pipalalan iso to maru rarumakatan ako。 主啊，当我在任何事情上感到忧虑时，求你看顾我，使我在你的恩典中心有平安，并且确信你要领我走当走的路。Pakai ni i taramaan nay ang nganganutabang si Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamet no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。